mwaka uzaba ari umwaka wo gutungurana. Imana yambwiye ngo nimwite umwaka w'amarira. Ni umwaka abantu benshi bazarira. Ni umwaka isi izahura n'ibibazo bikomeye. Ni umwaka w'induru, ni umwaka w'urusaku. Icyambere, uyu mwaka mugiye kubona abo mwari muzi ko bakomeye bamanuka bava mu myanya ikomeye bakikubita hasi. Icya kabiri, mugiye kubona amatorero menshi atazongera kubaho. Ni ADPR mubona ya hano mu Rwanda, mugiye kubona abantu benshi batakaza inshingano. Mugiye kubona abashumba benshi bayisohokamwo. Mugiye kubona abarimu benshi n'agashahara mwari mufite mugatakaza. Ndetse mugiye kubona ADPR isenyuka, ariko mukazabona ibindi bihe Imana izazana nyuma y'uyu mwaka. Reka ngaruke, narimo mvuga ku ruhande rw'itorero. Ku ruhande rw'isi mugiye kubona amazina akomeye. Bamwe babahamagara mubwirwa ngo bapfuye. Ibyo bizaba muri uyu mwaka. Abandi bishwe n'umwuka mutari muzi ko wakwaduka. Ikindi, hagiye kwaduka izindi Bibiliya. Izindi Bibiliya zitandukanye n'izi Bibiliya mubona abantu bari bafite. Izi Bibiliya zizaza zije kugira ngo zivuguruze izi twari dufite. Nabonye abantu benshi basoma izi Bibiliya, imitima yabo igahinduka. Ntabwo ari Bibiliya zizaba zivuye ku Mana, ni Bibiliya zizaba zivuye kuri Shitani. Aho rero birasaba ko abanyamasengesho musenga, mukaba maso, mugasengesha umwuka, tepaskaidro, mugasengesha umwuka iteka. Ikindi, Imana yampishuriye ko hari ikintu cyitwa uburozi. Uburozi buteye gutya. Bumwe muzajya mubwakira mu bitabo. Ubumbura igitabo ufatwa n'uburozi bukwica. Ubumbure no muri izo Bibiliya nabonye zitandukanye n'izi dufite, nazo bazazitagira nk'ubwo burozi. Dore abantu benshi nabonye bapfa bakicwa n'uburozi. Ariko depandoski benefotalas, Imana yavuganye nanjye ngo abantu bayo muri iyi minsi tugiye kwinjiramo ikomeye, murasabwa kuba maso mugasenga. Imana yabwiye ko izoherereza undi mwuka wo kurinda abanyamasezerano. Abanyamasezerano mugiye guhabwa imbaraga zo kubarinda. Ikindi, Imana yavuganye nanjye, hagiye kubaho undi mwuka usenya umurimo w'Imana.
amazina y'abapotere menshi, abashumba benshi, mugiye kubona inkoni bazirambitse kuko ibihe bagiye kwinjiramwo bizaba ari ibihe bikomeye. Ibi ni ibintu Imana yambwiye. Ugiye kuzajya uhamagara umushumba, umubwire ngo usengera, akubwire ngo utarashira aya ngaya kuri konte sinkusengera. Urasabwa iki wewe? Urasabwa kugira ngo wambare imbaraga, nawe ubwawe umenye kwisengera. Uyu mwaka tugiye kwinjiramwo, mugiye kubona nanone ingo nyinshi mwari muzi ko zihagaze zigiye gusenyuka. Mpamvu zigiye gusenyuka, abantu biyitiriye ivyo batari byo, biyitiriye umurimo w'Imana, nyamara umurimo w'Imana batawurimwo. N'ubundi zari zarasenyukiye mu ibanga, ariko abantu bose bagaragaza ko baryaga Imana, Imana igiye kubashira ku mugaragaro. Mugiye kubona amatsinda menshi, amakorari menshi yasubiye hasi, yaguye. Mpamvu ntabwo bakiririmba baririmbira Imana, basigaye baririmba kugira ngo banezeze abantu. Basigaye baririmba ari abasambanyi, ari abajura. Abenshi mugiye kubona ayo matsinda asenyuka. Kindi mugiye kubona abahanzi benshi mwari muzi ko baririmbira Imana, mugiye kubabona mu zindi ndirimbo z'isi. Ndetse bavandimwe, narinzi ko ngiye gusengera uyu mwaka kugira ngo Imana izanezeza abantu bayo, ariko natunguwe ndi kubwirwa aya magambo, kuko aya magambo ari kuvugwa n'abashumba bake. Mpamvu ari kuvugwa n'abashumba bake, singiye kuvuga ngo abashumba b'Imana ntibahari, ariko nabonye igice cy'abashumba benshi bambaye amakoti, ariko amakoti ariho ivyondo vyinshi. Mbaza Imana ati kubera iki bariyo bashumba amakoti yabo ariho ivyondo? Imana irambwira ngo ni bariya kera bari bahagaze, ariko ubu ngubu iminsi yabakubise hasi. Tepala zarami. Imana yambwiye ngo ibihe bibi birakomeje, ndetse biruta telepekasti bando asti demando, biruta ivyo twari turimwo, vyo twinjiyemwo. Ni ibihe bikomeye cyane. Umuntu azaba adahagaze agiye kugaragara. Abiyitirira ubwami nyamara batari muri bwo bagiye kugaragara. Mugiye kuzabona abashumba benshi bata inshingano, mugiye kuzabona abapadiri benshi basezera batanga inshingano kubera ibihe tugiye kwinjiramo. Mugiye kubona ba padiri ba musenyeri bataye inshingano bagiye kurongora. Mugiye kubona abamasera benshi ailopiskidema nabo bataye inshingano bagiye kurongogwa. Mbese Imana yambwiye ngo tugeze mu bihe biruhije, ariko
abazi Imana yabo bazakomera. I know Mesika, nibamara gukomera bazakora ibwo butwari. Reka ngaruke kuba kiranutse. Nanone Imana ivugana nanjye, bantu muhagaze, bantu mufite isezerano. Nanone muri uyu mwaka turimwo, tugiye kwinjiramwo, mwitegure agatonyanga wanima iskidema Imana igiye kujojobereza mu kanwa kanyu, kugira ngo mukomere, kugira ngo muvuge ibyo abantu banze kuvuga, muvuge ibyo abahanuzi banze kuvuga, muvuge ibyo abashumba banze kuvuga, muvuge ibyo abapadiri banze kuvuga, muvuge ibyo abamasera banze kuvuga. Imana igiye kubahishurira ibindi bintu bikomeye. Nanone Imana yavuganye nanjye muri aya masengesho nshoje, kwigiye guhagurutsa abandi bakozi, kuko abo yari yarahagurukije barananiwe. Imana yambwiye ngo ihagurukije abakozi bameze nk'aba Mikayi, bameze nk'aba Mikayi, bakubita, batababarira, bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abahagaze namwe nimuhumure. Imana yambwiye ngo nubwo hari mu bibazo, hari mu bigeragezo, hari mu ntambara, Imana yavuganye nanjye ngo izabana namwe, izabiyereka, igiye gusohoza ijambo yavuze, kandi dopeski demando izarisohoreza mu bibazo, ariko risohoze. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yanyeretse nanone isi. Imana yambwiye ngo nimvuge ngo nimbabwire ku isi imanukiwe n'umwijima, imanukiwe n'igicu cy'umwijima, ariko abana bayo umucyo uzabarasira, umugisha wabo uzabazawuvana muri uwo mwijima. Imana igiye kwambura ubutunzi abari bazi ko babuhunyitse, ibuhe abana b'Imana. Mwebwe muravuga ngo covid ni icyorezo. Ni icyorezo koko gihitanye benshi, ariko hari ibindi byorezo bigiye kuza birenze covid. Ibyo byorezo rero bimwe murabibona muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ni ngombwa abantu mwongere musenge, bizahitana nanone benshi, ariko abana b'Imana izaturinda. Ndibuka umunsi umwe tutazi iyi zina ryitwa covid, turi mu rusengero, Imana yaratubwiye ngo hari indwara igiye kuza, izaza ari icyorezo. Iratubwira ngo ariko twebweho izaturinda. Turashima Imana ko tukirinzwe. Muzabona inkingo nyinshi zigiye kuza, zimwe zije gukingira abantu, ariko zibateza ibibazo, zibateza ibibyimba, abandi zibateze paralize, babe paralize, abandi babe ibigoryi, kuvuga bibananire badidimange, abandi bicwa nazo, kubera isi igeze aharindimuka. Ni ya minsi Pawulo yavuze ngo tugeze mu minsi ya nyuma, ariko nimuhumure. Ivyatubayeho abana b'Imana, nubwo uyu mwanya aya magambo nagomba kuba ndi kuyavugira mu rusengero ku isaha ya 5, ariko
Imana ishimye ko nyavuga iyi saha kugira ngo mumenye uko muri busenge mukanya, mumenye ivyo muri busengere, musengere ingo zanyu, ibi vyago n'amakuba bitazaza. Ndashaka kugira ngo iyi video uyoherereze ahantu hose waba ukunda kumvira ijambo ry'Imana, kuko ni imbuzi Imana itambukije. Yesaya ibice 43 ku murongo wa 18 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidatugwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, nkatembesha imigezi mu kidatugwa. Nimwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo munyemerere ndivugeho. Nyuma y'ivyo mvuze, ivya kera ntimubyibuke birarangiye, birangiranye na 2020, ariko mumenye ko hari n'ibindi bigiye kuza. Ivyo twahanganye navyo mureke duhangane n'ivya 2021. Mana yavuze ngo dore igiye gukora ibindi bisha. Abana bayo tepandoski demayo, hari ibindi bisha Imana ibahaye. Rebone sikara wene mando ya sika. Uyu mwaka nubwo nanone ari umwaka w'ibibazo n'umuborogo, ariko hari ibindi bisha abana b'Imana duhawe, abana b'Imana twakiriye, abana b'Imana tubonye. Hari ibindi bisha nshuti yanyu. Dore nzaharura inzira mu butayu, nubwo bikomeye ariko Imana izakunyuza mu butayu haguhera amazi, nubwo ubutayu buzaba bukomeye. Hombendeza kode bonde yasika, ariko izaharura inzira mu butayu ku banyamasezerano. Mu butayu uzahanyura muri uyu mwaka ugiye kwinjiramo, ariko Imana izaguheramwo amazi. Nzatembesha imigezi mu kidatugwa, uzanyura ahantu hadatuwe. Ikidatugwa ni ibigeragezo, ariko Imana izaguciramwo inzira. Hatakude bini yasika, ende bene fota kuche mange yalabe, mini atraisha la mini foredro, meni takude bini yastid. Mana irinze abantu umwuka mubi warugiye gutera abavyeyi, bakajya batwita bakavyara ibintu bitazwe bidasobanutswe, inyamaswa, kuko Satani yaragavye uwo mwuka mwisi. Abavyeyi bakajya basama bakavyara ibinyamaswa bitareba bitumva. Taposti demando ya siku deba. Mana irambwiye ngo uwo mwuka irawimiriye, ariko bamwe muzabibona. Seremini ya siko debini foredra, ando ki demando ya sika dobini foredrome. Mana ihagaritse umwuka w'urupfu itunguranye ku bantu b'Imana. Zopita kosima ndo watikalaba, ando bini ya sikurudera mashkai. Mana ivuganye nanjye ngo abasazi bagiye kuba benshi muri uyu mwaka, ariko abana ba Imana izabarinda. Zopita kosima tore wasika, daramando ya sikude bini foredro, damando ya sika. Bana banje nimuhumure, ndi kumwe namwe. Zopeti koski de maya, ario beni ya skide mora,
ando benefai iniko. Mana irababwira ngo nimuhigure imihigo mwahize, ati kuko mugiye kongera guhiga. Lele benesiku de bando ani yaski de bai la fi enebo ando kiski de bai drome, ati kuko ibihe ni bibi. Zari beni atropia sika ando bini yaski de mora. Mana ivuganye nanjye ko yirukanye umwuka wa paralize wari ugiye gufata isi. Mana irawirukanye. Zatokise mini fota kuwa aramando yaski de mando. Mana ivuganye nanjye ngo nimuhumure. Mbarinze ingwara z'ivyorezo, mbarinze ingwara z'ivyorezo. Abantu banyubashe mbarinze ingwara z'ivyorezo. Mbonye ubwato bunini cyane, mbona abana b'Imana bambaye amakanzo barimo bambuka. Mana ivuganye nanjye ngo nimbabwire ngo ibinjije mu bwato bubambutsa mu mwaka wa muzagiriramwe umugisha, ariko ubasaba kuba maso kugira ngo muzakire uwo mugisha, kuko mwumvise ko ari umwaka mubi. Taisi peteko sinima mando ya sika. Dore ubwo bwato abantu benshi barabuhunze, ariko nibwo buhungiro bwanyu. Demai ski demai wainikosti demando ya sika. Nimuhumure, dore ndambuye ikiganza nduwiteka. Mbahaye umugisha, mbahereye umugisha mu butayu, mbahereye umugisha mu kidatugwa. Ndabambukije, nzabarinda, nzabana namwe. Abo navuzeho umugisha nzawubaha, abo navuzeho uruvyaro nzarubaha, ariko mbasaba kubana nanjye ubudasiba. Mana ndagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Ndagushimiye kuko unyumvise kandi ko ivyo bikoze. Urinda abana bawe byago n'amakuba, urinda bazasubira inyuma. Kureho umwuka w'urupfu, kureho biriya bintu byose wagiye umbwira, ariko abana bawe uzabarinde. Uyu mwaka rero turawusengeye, nanone uzawuturindiremwo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kunyumvise.